Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol yn aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. It's lovely to see you all on this glorious sunny morning. It does raise your spirits, doesn't it, when it's a lovely sunny day. Lovely to see you all, members, visitors and friends. A rai o Gymru wedi taro mewn I weld ni fel maen nhw'n wneud yn arferol pan maen nhw ar ymweliad â Llundain. Hyfryd I weld chi gyd. And we join together in singing our opening hymn, 826, 826. Ti arglwydd fi'n dywysydd ar hyd blynyddoedd oes yn gwmni ac yn gysur a thysgwydd dan ein croes. Diolchwn am bo bendith fi'n cymorth ar y daith a noga ni o'r newydd I aros yn dy waith. Geiriau hyfryd gan Denzil John, wrth gwrs, sydd yn adnabyddus ac yn gyfaill I lawer ohono ni yma yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. 826. At lyfr y salmau ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma. If you turn in your English Bibles, if you're going to follow the reading in your English Bibles, I'll be reading in Welsh, obviously, from the book of Psalms. So in your English Bibles, in the pews, it's on page 635. 635, if you're following in English. And it's on page 575 in the Welsh. And it's on page 575 in the Welsh. 635 in the English and 575 in the Welsh. The last two Psalms, Psalm 149 and Psalm 150. A byddwch yn gweld y gair
sydd yn dod i fyny yn amal yn y ddwy salm yma. Molwch yr arglwydd. Canwch i'r arglwydd gân newydd ei foliant yng nghynill heidfa'r ffyddloniaid. Bydded i Israel lawenhau yn ei chriawdwr, ac i blant Sion orfoleddu yn ei brenin. Molwch ei enw a dawns, canwch fawl iddo a thympan a thelyn. Oherwydd y mae'r arglwydd yn ymyfrydu yn ei bobl, y mae'n rhoi gwaredigaeth yn goron i'r gostyngedig. Bydded i'r ffyddloniaid orfoleddu mewn gogoniant, a llawenhau ar ei clustogau. Bydded uchel foliant diw yn ei gennau, a chleddif dau finiog yn ei llaw i weithredu dial ar y cenhedloedd a cherydd ar y bobloedd, i rwymo a'i brenhinoedd mewn cadwynau, a'i pendifigion a gefynnau y hyaarn, i weithredu'r farn a nodwyd ar ei cyfer. Ef yw gogoniant ei holl ffyddloniaid, molwch yr arglwydd. Wedyn ni, Salm 100, the 150th Psalm, the last Psalm. Molwch yr arglwydd, molwch ddiw yn ei gysegr, molwch ef yn ei ffurfafern gadarn, molwch ef am ei weithredoedd nerthol, molwch ef am ei holl fawredd, molwch ef a sain itgorn, molwch ef a nabl a thelyn, molwch ef a thympan a dawns, molwch ef a llunynau a ffibau, molwch ef a sŵn symbalau, molwch ef a symbalau uchel. Bydded i bopeth byw foliannu'r arglwydd, molwch yr arglwydd. A beth oedd y gair oedd yn digwydd sawl gwaith? Molwch. Da iawn o'ch chi yn gwrando. Da iawn, just to check that you were listening. Molwch, praise. A dyna fydd thema y bregaeth nes ymlaen. Beth i ni'n neud bob tro i ni'n ymgynnull wrth gwrs i addoli ac i orfoleddu yn niw. Ond fe ganwn ni ymhellach gyda'n gilydd. We sing our second hymn, number 567. 567, cyfieithiad hyfryd Alun Davies o eiriau Saesneg, breathe on me breath of God, ynddo fe. Anadla, anadl i o'r, llanw fy mywyd i, fel byddwn nghariad i am gwaith yn un ar eiddo ti. 567. Anadla Anadla
Chyfle i ni nawr yn ôl ein harfer i droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Mae'r ragwn dy enw di o arglwydd unwaith yn rhagor y bore yma. Mae'r ragwn dy enw di am y fraint o gael ddod ynghyd fel hyn i'th foliannu di, i foli'r arglwydd fel darllenon ni yn y salmau gynt. Ac fe ddiolchwn i ti am blannu yr awydd ynom ni i'th geisio di y bore yma fel hyn mewn addoliad. Ti ddiw a folwn a thi yn unig a gydnabyddwn fel ein harglwydd. Loving and living God, we come before you once more in praise and thanksgiving. And we praise you anew this morning for the way in which we experience your presence as we come together in worship like this. Yes, the time we spend together, it's lovely to spend time in each other's company, but more important, to spend time in your heavenly presence. Help us now, O Lord, to realize that you are here with us, eager and ready to bless us. And that you are here not only in these four walls, but with us everywhere, wherever we go. Caffeswn ger dy fron gyda chywilydd hefyd y bore yma. A mae pethau hynny sy'n dod ryngom ni a thydi mor aml. Maddau ni, o arglwydd maddau ni am ein trachwant a'n balchder a'n hunenoldeb yn aml. Maddau ni ein bod ni mor fewnblyg weithiau fel Cristnogion yn edrych mewn arnom ni ein hunain a'n beddiannau ni ein hunain, yn dilyn ein hagenda ni ein hunain, lle dylen ni fod yn dy ddilyn di a ffyrdd di. I ni'n gwasanaethu ein hunain yn aml a thithau wedi ein galw i wasanaethu eraill. Glanha ni yn awr o arglwydd, o bob brynt ni a bai a weli yno. A chod ni ar ein traed i'th wasanaethu fel mae'r emyn yn dweud. Fel yr wyt ti wedi ein galw i wneud fel Cristnogion. We thank you now for every gift of love and goodness and mercy you show toward us every day. But above all, as in each service, we thank you for the special way in which you manifest your love to us in your Son, Jesus. Give us faith now to trust and believe more and more in your love, especially when life's situations and experiences make it difficult for us to do at times. Clew ein gweddiau nawr drosom ni fel cenedl y Cymru. I ni newydd ddathlu ein Cymreicdod mewn modd arbennig iawn yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanymddyfri. Llawer ohonoch chi, dwi'n siŵr, wedi mwynhau gwylio'r arlwy ar y teledu. Ac i ni'n diolch i ti am ein hetifeddiaeth ni, am ein diwylliant, am ein hiaith ni, a llunynau a syrthiodd i ni mewn lleoedd hyfryd. Ie, y mae i ni etifeddiaeth deg. Daro i ni gariad angerddol nawr tuag at gwerthoedd gorau bywyd. Ond i ni'n sylweddoli o arglwydd mae gwagedd yw y cyfan, gwagedd yw pob bri a llwyddiant. Meddai mynd arall lle ni byddo crefydd fyw. Ac ofer, hyd yn oed, ofer yw addysg a diwylliant, heb o leini ysbryd Duw. Help us now to recognize and to realize that you are at work in our lives. You're involved in every aspect of our lives. In every part of the world, even in those challenging and difficult situations. We heard over the last few days of that terrible accident in India, train crash, hundreds killed and over 1,000, I believe, maimed and
hurt in that accident. Ond yr wyt ti yno, yn y canol, yn gweithio. Bydd gyda'r bobl nawr sydd yn helpu rheini i leddfu ychydig ar ei dioddau nhw. Help us as well to find you always, even when you seem far away from us. May we find your presence in and through Jesus Christ in every way. Mae'n reddfol i ni gofio ym mhob oedfa mae rhai hynny ag arau rhan yn ein gweddiau. I ni meddwl nawr y bore yma am y rhai hynny sy'n cael ei gwasgu gan straen bywyd. A sawl sy'n hiraethu am heddwch meddwl, falle, tawelwch meddwl. Yn deheu am orffwystra i'w heneidiau a'u cyrff nhw. Bydd gyda nhw yn awr rai o deulu ffydd yma yn yr eglwys hon, a rhai sydd yn hysbys i ti yn unig. Bydd gyda phawb sydd yn crefu am gymorth a help y bore yma. Ac yna o arglwydd bydd gyda ni wrth i ni osod ein hunain yn dy law fawr dragwyddol di. Arwain a chyfarwydda ni ym mhob peth. A derbyn ni yn gymeradwy yn dolwg di, derbyn ein moliant fel i ni wedi darllen yn y salmau, ei fod yn anheilwng iawn ac yn fach iawn. Derbyn ein moliant yn yr ysbryd i ni'n cynnig, a derbyn ninnau hefyd gydag e. A mynd i ofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant, ein ffrind a'n gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Good morning, everybody. Chroeso i'r oedfa bore yma. Hefyd, croeso cynnes hefyd i ffrindiau. Mae'n hyfryd gweld chi yn ymuno ni unwaith eto. Also, warm welcome to those who are viewing in on YouTube, and we'll be thinking of quite a few of our members this morning who can't be with us. Diolch i'n gwneudog am ein harwain yn yr oedfa gymyn bore yma. Hefyd, Paul, many thanks for being our organist this morning.
Drefn arferol i'r adfawn i ddod yn y wythnos. Sori, lle fi sôn am heno gyntaf. Fe heno fi cilch trafod am hadi 4 yna oedfa hwyrol. This evening we will have a 4:30 discussion group followed by a 6 o'clock evening service, and there's a curry club, and the curry club will be meeting in at about 7:45 after the evening service in East Street, the Pan Asian restaurant in Rothbourne Place. So all welcome, but just give Rob, let Rob know, because he then can arrange the numbers. Y drefn arferol i'r gwasanaethau yn y wythnos i ddod, felly oedfa fer dydd Mercher, ac yna dydd Sul, bydd oedfa fore ac oedfa hwyrol yma, ac fydd yn gwreidiog yn harwennu yn y gwasanaethau yni. Just to say, usual pattern of services in the coming week. Our monthly organ recital this month in June will be on the 21st of June. Mako James, the former organ scholar from Christ Church College, Oxford, and he's now an organ scholar at St Michael, Cornhill. So that will be on the 21st of June. Yn anffodus, nid oedden ni'n gallu cael trip y gymdeithas eleni, oedd o fod ddoe o achos y streics na ni gael conslyfo, ond mae cyngerdd y gymdeithas ymlaen. So felly mae'r cyngerdd y gymdeithas ar y cyntaf o'r Orffennaf, 1st of July, we're having the Gymdeithas Gala Organ Recital here, given by Thomas Trotter. He's an international concert organist. Tickets are on sale. Paul will be selling them, Rob will be selling them, so do get your tickets in while we've got plenty of them. Hefyd, yn ôl ein traddodiad, mae wyl o blodau yn dod diwedd mis yma ar 15 ar 20 o Fehefin. Y traddodiad ydy bod ni'n dod â bwns bach o flodau fewn, pawb dod â chydig o flodau fewn, ac nawn ni jyst ardduno o'r capel i wneud o'n edrych yn glen ar y sil yni. Dawch laws dair am paned o de ar ôl diwedd yr oedfa, ac nawr rawn nhw hamgylch i dderbyn eich rhoddion. Roddion a ddagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn an gason o'dd ystwr, an llawen a gnawn a'n haddined anghyd. Laeth i ti anabyd. Amen. Wel, nath Marian sôn am yr oedfa arbennig ar ddiwedd y mis, Sul ola'r mis, os allai I danlinellu hynny, fyddai'n cyhoeddi nawr bob wythnos. It will be a rather special Sunday on the 25th of June. Marian mentioned in the morning we'll have our flower festival, so please come along and bring a bunch of flowers to brighten up the sanctuary.
That'll be a lovely service, and that's who will be taking that service in the morning. Will be a student preacher from Cardiff Baptist College, Griff Jenkins. Some of you might well have remembered his grandfather, Cecil Jenkins, who was a minister in Tabernacle Llwyn Hendy yn Llanelli am blynyddoedd. So he'll be taking the morning service on the 25th, and then the communion service in the evening will be receiving another new member through letter. That's the 5th new member in 3 months, which is good going, although I say it myself. Ond fel yn gweud, molwch yr arglwydd, praise the Lord, as the psalm said today. Felly, gnewch ymdrech os gwelwch yn dda, note the date in your diaries, and if you are available for one or both, it'd be lovely to see you at both services. That's the last Sunday of the month, 25th. Da iawn. Felly, fe ganwn ni gyda'n gilydd ein hemi nesaf, sef 592, 592. Geiriau hyfryd Roger Edwards, ysbryd glân gylomen nef, gwrando'n rasol ar ein llef, eithom yn wewedig iawn, disgyn yn dy ddwyfol fawn, ysbryd glân gylomen nef, cod ni ar dadau'n gref, nes yr awn i uwch y byd, mewn sancteiddiol nefol fryd. 592. Bydded I blant Sion orfoleddu yn ei brenin. Let the children of Zion rejoice in their king. Nawr, mae diweddglo llyfr y salmau yn llawn moliant a gorfoledd.
Although there is joy and praise throughout the whole book of Psalms, of course, but when you arrive at the end of the book of Psalms, and the last 5 Psalms in particular, it's as if the crescendo of praise, as it were, reaches its tumultuous climax at the end of the book. A mae pob un o'r 5 psalm ar ddiwedd llyfr y Salmau yn dechrau gyda'r gair molwch. Molwch. Praise the Lord, O my soul. That's how Psalm 146 starts. 147, praise the Lord, for it is good to sing praises to our God. Praise the Lord from the heavens, Psalm 148. And then the last 2 Psalms that I read at the beginning of the service, 149 and 150, praise the Lord, sing him a new song. Praise the Lord in his sanctuary. Ac i ni'n darllen am foli'r arglwydd ar yr utgorn a'r delyn, a symbalau, a thympan, a llunynau, a ffibau, a cyfan oll yn mynegu moliant i'r arglwydd. Now, may I say at the outset like this, and I'll come back to this point, it's not always the easiest of things to praise God, is it? Not always. In every situation in life. And I'll mention that later. During periods perhaps of ill health, bereavement, depression. We'll come back to that. But my first point for you this morning is to note that this joyful praise, it's directed and meant for a particular group of people. Let the children of Zion rejoice. Bydde di blant Sion o'r foleddi yn ei brenin. Now, nobody else really has any reason to rejoice in their king, do they? Now, that's not being elitist or exclusive in any way, because all are invited, all have the invitation to rejoice in God, but not all have accepted the invitation, that's the thing, and become children of Zion. Sut yn y byd mae modd i anffyddiwr neu angredadyn i orfoleddu yn niw? Mae'n amosib yn diwe. The unbeliever has no reason whatsoever to rejoice in God, and he'd consider it surely an anathema to do so. So those who are not the children of Zion can't rejoice in their king. Nawr, mae lot o sôn am frenin a brenhiniaeth wedi bod yn ddiweddar yn dos, yn enwedig yn Llundain ma, adeg y coroni yn ddiweddar. But whatever your views are concerning the monarchy, ultimately, of course, you're able to get rid of any worldly monarchy, and it has been done in many other countries. If the feeling and the general opinion is so much against it, well, you can get rid of them. But we, as children of Zion, we don't think of deposing our king, do we? And we should be joyful in our king. And there are certain things in which we can demonstrate our joy as well. Our loyalty. Ein teimgarwch I ddechrau. Not all are loyal to their boss in the workplace, are there? We hear a lot of that these days as well. Most companies and organizations, of course, you can have an AGM where you're able to vote out the chairman or the boss in an AGM. Could you imagine putting a vote to all the Christians this morning? Who should be the head of the church? Dear me. One resounding name. We don't need a vote. One resounding name. There's no other name mentioned but Jesus Christ himself. Bydd ni'n darllen yn Philippiad, ydy fe, am hynny trad yr chafodd diwedd a roedd o'r enw sydd goruwch pob enw. So at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Prove your loyalty to him today. Not to any particular church or denomination, but to him and to him alone. Yes, we do have our favorite places, as it were, and our own chapels, but more importantly, to him, your loyalty to him.
Ac wrth gwrs mae'r tairngarwch yma'n wirfoddol, ond dyw e ddim wedi gorfodi arno ni. Os dim rhaid i ni wneud e. Ni'n wneud e mas o wirfodd calon, o ddewis. It's impossible to be over-loyal to him. It's impossible for our hearts to be too full of his glory. You can't ever get to that state. Our ears are never tired of hearing his praises. His rule over us as his people is so good and loving, dear me. No other people ever had such a ruler. Mae ein ffrindiau ni sydd yn addoli yma yn y pnawn o Corea. Maen nhw wedi darganfod y gorfoledd yma yn ei moliant, ond dyn nhw. Maen nhw'n fyw y peth. Lot mwy o fywyd yn nhw yn ei moliant. Ond cofiwch, mae'n wahanol iawn yng ngogledd y wlad, yn dwi? Yng ngogledd Korea. We've all seen the pictures, I said, our friends from South Korea here in the afternoon, full of praise and joy. But in North Korea, of course, they're forced, aren't they forced to cheer and clap and praise? We've seen the pictures. Kim Jong-un. But Zion's children, we are more than loyal because we're inexplicably attached and linked to the very person of Jesus Christ, flesh of our flesh, brother, friend, and Saviour. He who bought us through his blood, as we'll be remembering at the communion table this morning. May we count everything but loss neath the banner of the cross. Are you familiar with that old Sankey and Moody hymn? It's a lovely hymn. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lift it up today, while as ransomed ones we sing. Marching on, for Christ, count everything but loss, and to crown him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Wedi ystyried y bobl sydd I fod I orfoleddu yn ei brenin, hoffwn awgrymu yn ail o beth bod y gorfoledd yma yn dragwyddol ei barhad, heb ddiwedd iddo. That's my second point this morning, that this joy is permanent and never-ending, permanent in its source. Because, you know, all earthly joys and pleasures, no matter how much enjoyment we'll get out of something and may receive at the time of that joy or pleasure, they're all fleeting and transient, aren't they? You can remember, I had a lovely day well, it's gone. A ni'n byw mewn cyfnod o ddifaterwch mawr, ond ni. Indifference. I often say, indifference is one of the great sins of our age, especially indifference in regard to spiritual things. Not bothered either way. Yeah? Not particularly objecting to religion and to church matters, but neither supporting them either. Dim. And, you know, I feel often there's much talk of spirituality and charity and good works, but little zeal as far as what I can see for the truth of the gospel as it's laid out by Jesus Christ. Falle bod llawer ohonoch chi yn mynd trwy gyfnodau anodd yn eich bywydau weithiau, yn eich perthynas ag eraill, falle, yn eich gwaith beunyddiol. Do you know, if you can't be joyful in other things, be joyful in your King. You might say again, well, that's all well and good for you to stand up there and say that. But my health problems don't allow me to be so all the time. My work problems, my relationship problems make it difficult for me to be joyful in God all the time. Do you know, if your earthly body fails you, your heavenly King won't. This heavenly joy isn't passing. It's not a passing, fleeting moment, like I said about these earthly joys. His love is eternal. There's always some cause to be joyful in your King. Yn enwedig wrth edrych y tu hwnt i'r presennol ac edrych ymlaen. Nid oes yno ddiwedd canu. Chi'n cofio o'r un emyn? Y delyn air.
Nid oes yno ddiwedd clod, nid oes yno ddiwedd cofio chwaith pob cystuddiau. Byth ni dderfydd, canmol Duw yn hif yn had. And finally, after considering the particular people who are to be joyful in their King, and the fact that this joy is permanent and eternal source, I'd like to say in closing that being joyful in our King, although difficult at times, it will bound to have practical results. Canlyniadau ymarferol iawn I bob yr un ohono ni. Chi'n bod un o'r buzz phrases mae myd busnes yn ddiweddar oedd your workforce is your best asset. Your workforce is your best asset. A does dim modd I wasanaethu Duw yn effeithiol gyda chalonau trymion a thrist, nag oes? You can't serve God as you should, and best of all, with a heavy heart. You can't give yourself entirely to his services unless you have this element of joy in your praise, even if circumstances are difficult. Not, of course, as I say, I hasten to add, are you full of the joys of spring all the time? Mi fydd na adegau, yn sicr, mi fydd na adegau fe ddaw cyfnodau o dristwch ac iselder o afiechyd a galar. But you know, when you are downhearted, and when these periods come to visit us all, remember that you are counted amongst the children of Zion, and all of whom have much reason to rejoice. Gadewch I ni y bore yma I ymgryfhau yn niw a cherdded ymlaen I bob yfori oherwydd ein bod ni yn blant I Sion, pob yr un ohonom, yn eiddo i'n gwaredwr ac yntau yn eiddo I ni, a hynny gogoniant a gorfoledd yw enw. Amen. And as we come to the communion table, we sing together words 599, 599, Tyrd ysbryd cariad mawr am wel a llwch a llawr, a gyrd yn erth yn dan I'm hysbryd egwan, ddiddanydd agos ha, fy nghalon I cryfha, a chynnau'r fflam yn hon, dy newydd drigfan. 599.
I ni'n cofio nifer o bobl fel arfer wrth fwrdd y cymyn. I did mention last communion, the loss of Mary, but it's lovely to see Anne with us this morning. She couldn't make last communion, and it's lovely to see Anne, and we think of you and the family. And as I said at the communion table, and I think I mentioned at her funeral service, of course, one of life's characters, wasn't she? Certainly. And yes, although sad to think that she's not with us, I can't think of her for long without a smile coming to my face. So let that smile be with you always, as you remember Mum. Felly ni'n meddwl amdanoch chi a'r teulu. I went down to see Marian Jones this week, and she wants to be remembered. She usually tunes in. She might well be listening this morning. So Marian wanted to be remembered to you all and hopes to be with us sometime. So we look forward to see Marian, and I know that Owen is getting better, and hopefully he will be with us soon, and we think of Owen and Lynn. A beth ar y ffôn hefyd I John a Janice ac yn meddwl amdani nhw a phobl eraill sydd wedi bod yn dost yn ddiweddar. We think of you all. And as I say, although we think of those in their illness and bereavement, we do have, as I say, a happy occasion. Uncle John, fel mae pawb yn ei adnabod fel Uncle John yn cael ei ben-blwydd. Mae'n iawn I ddweud, beth yw hoedran chi? Ydy, 94. Yeah, 94. Ac yn iach, gewch chi gyfle nawr I ddymuno penblwydd hapus iddo fe ar ôl yr oedfa. Hyfryd I weld chi. And as I mentioned, we have a reason for joy as well at the end of the month when we'll be receiving a new member again into church membership. So as I mentioned in that, for that last service of the month on the 25th. Felly dewch yn lli. Felly, fe adroddwn ni gyda'n gilydd. We recite together the church covenant, which is in the back of your hymn books, y cyfamod eglwysi. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth Duw I rodio yn ei ffyrdd, I arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, I geisio arweiniad yr ysbryd glân, I ddarllen yr ysgrythurau, I fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, I gario beichiau ein gilydd, ac I wneud y gorau I rannu'r efengil, ac I adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we read from Paul's first letter to the Corinthians, chapter 11. Canis ma fi a dderbyniais gan yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais I chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd ac yddywedodd cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff ar hwn y dorri'r trosoch. Gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd. A cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yrfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yrfoch y cwpan hwn. Y dangoswch farwolaeth yr arglwydd, ond I ddelo. Awn ni droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Arglwydd Iesu rwyt yn ein gwahodd ni yn awr I dderbyn ac I rannu yn y pryd ysbrydol hwn y bore yma. Deiwn yn wylaidd gan dderbyn y gwahoddiad yn ddiolchgar. Ar wyt ti yn ein gwahodd ni ddilyn ble bynnag ar wyt yn ein harwen. Ymatebw nawr yn fodlon, mewn ysbryd ac mewn wirionedd. Although our faith is weak at times, your love and forgiveness are strong enough to keep us and to carry us. Although we disappoint you so often in our words and our deeds and our thoughts, you remain faithful to us
Deiwn felly fel ag yr un. Deiwn a derbyn i yn awr yn gymeradwy yn enw Iesu Grist ei hun. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oruwch ystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara wedi fendithio a'i dorri, a roi i'w ddisgyblion gan ddweud, hwn yw fy nghorff yr hwn a'r hwygir trosod. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf, bwytawn bawb o hwn. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a estyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb o hwn. Gweddiwn, let us pray. Awn ymaith oddi yma nawr mewn hyder ac mewn gobaith, gan fod yr arglwydd Iesu gyda ni. May the joy of Christ now shine in our eyes, the mercy of Christ work through our hands, the words of Christ be on our lips, and the love of Christ fill our hearts. Wrth fentro nôl ymlaen i'r byd a'i bethau. Ymestyn nhw'n allan nawr gan fyw iddo ef, ac mwyn ei enw ef. Amen. And we sing seated our final hymn, 565. 5, 6, 5. Gorfoleddwn, wel, yn rhyfedd iawn, ond ni ddim wedi, we got the gorfoledd, the praise element in the last hymn, a ni ddim wedi cydweithio o gwbl gyda Paul ar gyfer dewis yr ymynau. Felly gorfoleddwn heddiw, amol Ianus lef, rown yn ewyll ysgar, fawl mewn anthem gref. Testyn ein llawenydd, gwrthrych pyr ein car, tra bo einio i synom, fyddor Iesu glân. Now we usually sing our final hymn seated in the communion service, but I think we'll get up to sing this because it's not a sitting down hymn, is it? Felly, fe gwanwn. And they've even got the alarms going for us as well. Gorfoleddwn heddiw, felly codwn i ganu hon. Diolch. Rona
ourselves to God in prayer. Gorfoleddwn heddiw, Crist yw sail ein can. Unwn yw glodfori bawb yn ddiwahân, ac yn awr bydded i ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.